Mbaganiza kiri hagati ya doctor na nurse. Ono musajja kandi ono mukazi. What? Ono musajja kandi ono mukazi. Musajja niwe doctor. Nurse niwe mukazi. Ogo niwe nyokozara. Ogo munywani wange. Hapana. It's okay. It's okay. Rap Nickel, yeah, feel power. Miles Pro Films, run your flow army. VPN, Mubyambe koni kalina, ni watapinga list yepe mpana. Mumiyemba limbona, halo karabola kanibashyashyana. Abachitinga gabalo kabanjona, okanyole keguro kanjona geyana. Habekikora kubyo batrora nkwina, sembera nkokwate watu vaisa fitina. Wengo sindikira sikira tanya pena, homotemo kagokeza stress tinkaina. Tugende out makwebyo kwenda vyona, wende to love birds, kwe sana. It's like I'm in love with Rihanna. Yeah. You're beautiful. My African queen. You're so sweet like banana. Yes, ekizina baketari hana kuruga marapadiko kyataya mutekaniza Tujarike. Yes, era kali norokura nko mulingo lihereiremu aka just juice niko tukuruga kwetekamu. A just juice kongo kubulikiro kugambaga the natural fruit juice okuruga mbibara byaito hanu bataine kibongeiremu. Entekaniza Tujarike tubaho bulika baraza ntukuhereza omulingo gwembaganiza abali mbutale abala street banyoni banga ba maboda abayikaza abali masaloni abali mabotiki ona nambero kali tukujya entekaniza enu itwenda kunyumyanyumyamu nayo twenda kusekase kama naitwenda kenga ebintu bigenda bitankwenda kulamukya abakazi abakutoba abakutoza akasente abali mbutale abala street abayine milime yembaganiza ibakora na abakazi abembaganiza abali masaloni abakora mbigita nkwenda kubalamukya today in a special when mbagamba big up on yourself mwebale kubani mutoza akasente nabanyani banga baboda nkimanyire mu kubulikikaire mu complaining ngani mugamba amafuta gatembere amagita gatembere baitu nanyo mumugari yembaganiza munyikirize mbabongeho mbagambe muri bakabi ninja bakusinga yes mwebale kubagani muturamu ni muturubasa muntebe yembaganiza ninyo josho meno musajja omulisa kano mweba moli kirokino mutekaniza Tujarike yes tuli mu street za hoima tukwenda kubatu nyumyanyumyamu every kabulikiro bukyabalaza tubantu twenda kunyumyanyumyamu n'abantu abembaganiza ntwenda kenga you know vibe ngo mulingo ziri yes ekizira kiribyo kitutandikira na kyekyo kiri kuruga marapadiko baketari hana kyonkatire kaba deka ekizira kya crusher ikibakweta day by day kisigale kitwara maiso tuje n'abantu bawe otaruga ntekaniza Mani kambu Mani karani bagamba ngunkabura Aho kubanyu wibuka nkabura Kababazeri bakugonza Me and you forever and ever Don't worry we mwata Don't worry we mwata Aho wachubona kabagamba Unyewe kafuna hiyo mpina Utaswaza baby you know it's you I got you Utaswaza baby you know it's you I love you Day by day Mananu kwenda muno day by day Day by day Mananu kugonza day by day Day by day Oy 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 Day by day Oli live Kitara TV abakino tina kamera. Ogamba. Awo sibirota. Ndoko. Webale kupakasi. Yego na. Ebafu yobutakuli mugigura sazi ngazinga. Sente zinga. Mitwale 3 nekichweka. Mitwale 3. Nekichweka. Nekichweka. Ka bakibutembere muno. Awembera. Mbera ikuturabya kubi. Mukubusuburanka ati webusuburanka. Tubusubura kibalo. Kibale. Iwo wegendera yobo nobugurano mukatale. Na myali yo muntu agenda nobusubura naleta nanyo nanguza. Amabara gawo. Mabara ganga banyeta tibendere na iri na moti. Tibenderana. Okushika chips. Ego. Bikuruba tabita business. Mpora katito. Mukunoge sente. Pora katito tito. Kanu kahara kawe kajukuru.
kano kaara kange abajukulu tokatungireyo nkyali kufuna abajukulu bakyali kuzaara bakyali bali ojja kutunga mpora nkwenda kenga oganiyo bendirana tibendere na Irene mbaganiza kyeri hagati ya Nancy na Dokita kujanjawa tutu kujanjawa kurungi nkwenda kenga okusikira muri Dokita mumanyiri na Nancy mumanyiri bakwawukana bati bakwawukana obwokuba oli ali Nancy oli Dokita habwaki nuko kyabaire okubawukaniza babe oli Dokita oli Nancy hati Nancy aba niwo akuzalisa ogutaba midwife nawakuba midwife nuwe Nancy itwe tumubaranka Nancy kandi we Dokita abaniwara habanakoraki nawa akuzalisa najanjaba n'abantu oyina abantu bali bakusakura mukyabo ramukya abantu bamukabasala nkuramukyaho mukyara wange muramukati wange Kusima Florence Amoti nindamukyaho sister wange Joy kusemererwa akusembayo nindamukyaho mwana wange bakumweta Agonza Melisha Atuoki na mutabani wange Ntegeka John Karosi bekurungu ego Mugurusi otuzire sazini otuzire kazana ego hano ko okoraki hano nkunda chips n'enkoko enkoko oziba zidibire muzitekanka enkoko ziba zidibire muzigarura za tuzigarura kiro kinti tizili zo ojja kutandikira kyawo ina mpya kazonka mali amabara gawo abanye tumusime tamuhido tamuhido koli musajja muraira muno wewe niwe tumusimo tamuhido olinzaro yanka ya hoima hano hoima kichwekaki bojomborao hati kiro kimo kusaku nanke enkoko nkazinga kiro kimo atokumanya saa zino nkyali muyaka hano nibo kutandikaho hano nyakamara wakamaro kasime guno mwezi gwa kasatu enkoko ozigura mukatale ogenda mukyaro ogenda mu makaga abantu alibo sanga ni barunda no sara tumusime mbaganiza kyeri hagati ya Nancy na Dokita tole Dokita abali musawo mukugu muno kirawo Nancy anti nikike kikubawukaniza tole Dokita ekikumakaguza na Nancy Dokita kusemeza omuntu for example afunile like accident omuntu ali kubi muno badi nka Nancy we Nancy niwe akusaka omuntu kale akuyamba ha Dokita nkokuzalisa tera abantu kale nkinzo n'abantu bakusakura mukyara abantu nkabasaka nina mukyawo nyina nyowe naise nyowe na banywani bange bona karosi bekuru kankoleko chap mukaikuru kwase emihogo enu kerayire erwairo burara tekusara omayeki ndemesa kuli emihogo enu kuba nesara omwana mukumukuliza street ati guba guhaziriweho nugwo guba nugunura kurungi timuhara mweganya obunanka eyo mangana bambaga gawo niwo Grace olinzaro yanka kaboya atika ni mtauno okwikaranga emihogo abantu bakugirya bagirete ebintu bikatemba tininye mulemeza abantu abasajja mbuhuru omusajja agamba ajja kujja ali omwawe emihogo tukajja kulisa abantu bona ogambe niwe preso birungi mbaganiza keri hagati ya Nancy na Dokita bona nikyo kimwe hanti nkondo mpe mbaganiza keri hagati ya Nancy na Dokita asemeza Nancy na janja kandi kingi mbaganiza kindi tinkimanyire ramukya abantu bawo banywani bawo kubaramukya abantu bakaboya bona nabo mutawuni muno kaboya kirekaki kandi abantu nibawo bonka toyina omusajja nangu muramukya omusajja waawe naye wakuteekamu akasente muteekeho obubara obulungi obubara obulungirungi omusajja waawe
Omusajja wa muramukya kurungi. Omugambe amolti awempako. Atenyi. Aha, cheza majo mugamba atenyi nkuramukya. Yonte nyina bwira mundeke. Omusajja wa uto kumuteka mekitinisi. Akurora ojja kwanga kumuteka mekitinisi aha cheza majo kurungi. Omugamba atenyi. Nyina bwire. Leta nkwasire mu. Kwande. Omugamba atenyi, Wa mundeke. Karosi be kurungi. Ego. Ka kurungi. Webale kuzoka kurungi jangu kulira akasoda. Gena kulira akasoda. Webale kuzoka kurungi. Oli live Kitara TV. Oli live Kitara TV. Osibirota moti. Osibirota abuli. Numwaliana wao. Iyo osibirota abuli. Bila kurungi. Webale kunyirira. Webale kuzoka kurungi. Ogo niwo nyokozara. Ogo munywani wange. Tali nyokozara. Ono mukamtabani wange. Mutabani niko kikali. Kunyo mkazi omaiso mwaliana nindo. Kuwa ati mutabani wangu sakwani musinga kuchumita kurungi. Hapana, kuchumita kurungi. Abamama baragawo niwo. Soko joba zinete. Deka nkwatira akabaga. Deka nkwatire kurungi. Deka nkwatire ho. Deka nkateka ibega kurungi. Kaleke. Deka nkwatire. Aha, osibirota. Osibira kurungi. Amabaraga. Katusabe maturete olinzaro yanga. Yakakumiro. Kakumiro. Kakumiro kishweka. Kakindo. Ninya bagamba ekintu hati kitereire kiri kurungi. Uri kakindo igomba, kakindo naru, kakindo ebyaro bya kakindo ebindi byanyeba. Majeru nka igomba obonenga miringo manyire. Okora kimu mutawuni no wasweirwe alimo ebinkora akora mbitaito wewe mpe bintu bitaito kwenda kenga mbaga nzakiri hagati ya doctor na nurse Nyamugamba asabe na kazina mbaga nzakiri hagati ya doctor na nurse mbaga nzakiri mkureko genda kikweberemo Hati kale jora mukya abantu bako jora mukya musajja wao ramukya abantu basatu kankwatira ramukya nkuramukya mama wange katusabe Agnes aho Kakindo hamuna dadi wange na basista bange bana abanywani bange bo ramukya no musajja wao tinka mufunire kakafuriyo musajja nkutungire wa tokaikire tokabe okyali mwana muto nkyaburwamu kali osibe mkankwe na akazina akasinga kunyumira akazina Uganda zabu katuziniremo akazina katuziniremo nubo nkakwe bokata toka kandamike mkaikuru wama osibiro ta mkaikuru ijo jankutagulira ebinanka ebicholi Wasibota. Msibiro. Webale kupakasa. Webale. Olinzaro yanka. Charabiyamba. Bigenda bite. Bityo. Ebicholi ninyo mukuguza abana abakoki. Nituguza etawuni eno yona. Ati okubiyanka. Mkyaro. Okabirima. Subuyo mbalimire. Okasubura buso mukayikuru sente kuziyanka. Sente bujjo mtanti ziri muza. Webale nokunyirira ulizo mutindo mukayikuru oli mukayikuru baito okyanyirira ninye bagamba mukadanyirira tininyi ngati nkwenda mukayikuru ngambire mbaga nzeri hagati ya doctor na nurse kwati nye binkumanya ine binkumanya dora mukiyabana bawo ramukiyabana bawo kabasatu abana bange bali harayira bandaramukiya baramukiye NTV na musiza heru baleta muramuki akairekano bakura na Dubai na mtabani wali Dubai mugambe mutumire likanyo dikamtumira mwana ngali jinja bometa Marion mugambe nyowe mami wawe boki nkuramukiza mutumire Fiona mugambe nyowe ali mtauni muno mugambe iwe nkuramukize mutumira asaba ali musomesa ayikisaka gadi mwana wangu akikisabunda masomero iwe asaba nyomba miwa waboki nkuramukize bahereza kazini kazina tinkamanya koina kazini kalo sibe kurungi ni wenkali wa stage ni wenkola stage oli live Kitara TV ati iwe
iwe inekisira niki kota kuimba bakasitoma kwa kiki kiro kya sabiti kina abandi bahumuramu babo mirimo yabo mati muronka bayinga kiro kina batuze kya yo tusakwa tulonka mukaga amabara gawo nibo amabara ni nyoba gumerieza piki kieno bajaji boxa bikie bifura bajaji eno kubanungi ina kubano gifwao nogyogia nokanika bajaji tekura yo boka gihe byo kwenda nogya oilo ekareri ogama amabara gawo niwo ni nyoba gumerieza mbaganiza kiri hagati ya Dr. na Nurse mbaganiza eri ya Dr. na Nurse nyo kumanyo kwange aba Nurse abo niba aba hansi bundi ubu bano kyayiko mwirwara bakusa kuhikiriraho nibo bani bakusindika kuli mba Dr. niko manyire kandi mbaganiza no kumanyo kwange kumanya Dr. sakubana asinga umusara kina Nurse niye mbaganiza gero nyo niko kumanya oyina abantu bakusakura mu kyabanyoni ba bamukya nkabasatu kuramukya aba boda bagenzi bange aba mama wange halinzarwa buliyanga na tata wange Nyamirima hamuna bataka Nyamirima nkwenda kwa kazina kasinga kunyumira kabunyo kazina ki akabunyo nimirwa kazina kafugo west kazina ki akagamba leo kakanyeba kamanyeba kakurugire mbongo kaloha kafugo west akanyenda baitu kakwebere kanyeberemu karose bekuru guna yi We no stop, we are going higher. Running that done producer. I'm coming tamwewa. When you go busumi when you ma. Tikyangu hire kwewe byenyuma. Abanyansi kwa banumbire. Ekyoto bahembere. Orugudo barsibire. Ruhanga ndabeha. Mpoka manyiro buto. Betwasobeze mtuleke Jakatwa zibaga Baitu mutunganyire Obundi ni hayiza Mukaikuru na genda na chura Ejaka zange Anako koma Mukamota mwewa Afoke na mbemu Iwe mungona vyokora Dadi mukamota mwewa Afoke na mbemu Iwe mubyona byokora Anyway Ensuma kizezinga Oli live Kitara TV junyumya hano itu bazo naitu osebiroti nkutundira hemo okumpa zinga nkutundira hensuma hemo okumpa zinga Arogumwe satu gumiri Ijo toleki ene basazire mu yezinga zinu gumi na so gumi satu ijo tunde ebintu byawe toizire kutunda ija turoli aha ijo role ene yezinga amabara gawo niwo abalugwara lugwara runyoro ya ati bazorunyoro rumanyiro noronkwenda otugambira runyoro nyiniro orwawo amabara gawo runyoro kandi orujungu busayo karira muki abantu ba mu rururu abali aruwa lugwara yonka mu rurugwa baramukiye mu rurugwa baramukiye mu rurugwa hala makungwa atokwenda kuramukiye abantu bakubaligo kwikaranka karo ikale kurungi madam Sibirota Gebero live Kitara TV amabara gawo success sweetheart how are you fine bakwetuha toko reka kusereka face yawe bakurura reka kutina kamera live Kitara TV amabara gawo toko bazana live. I'm not interested. You're not interested? Okay, tell me, what is your name? Just your name. My name is Julius Chomwendo. You're live on Kitara TV. What is your name?
I'm called Rose. Rose, where are you staying from? I'm not interested. You're not interested? Yes. Okay, let me give you a chance to send greetings to your friends. Just 3 of them. Everyone. One, your boyfriend. Just your boyfriend. Send greetings to your boyfriend. Kitara TV. Mugurusi. Osibiroti. Kurungi. Esente koina nyingi. Mwana tinyina sente. Ndi walosi. Esente nkuru zino. Mzenu minu bisumuruzo. Ono mwana wao? Gotali wange. Ono wa street. Wa street mwana. Amabara gawo. Amabara gani? Baina omugisa Deo. Baina omugisa. Deo kadamu stage. Bigenda bita. Kubi. Mukuchapa. Tukuchapa baitu sente tisikanya mwana. Mukunyumirwa obwomezi. Obwomezi bukunyuma butota ina sente. Bukunyuma butota ina sente. Mukora tuzireko. Ati tuzirekore sente za tizikanya. Tizikanya. Kiki. Sente za mwana bana tebaina sente. Amayi sente biro bino zikafoka nkasirimu buli muntu agamba tazina. Bro habuzo sirimu gina gatankingi. Agamba tingine. Bigenda bita. Bitio. Ogambe niwo? Baina omugisa Deo. Deo. Baganiza kiri hagati ya Nancy na Doctor. Baganiza kiri eri hagati ya Nancy na Doctor. Kabuze ke mpairi kikoto mzee. Baitu Nancy mmanyire? Nancy kummanyi. Kandi Doctor. Na wonko mumanyi. Ati mbaganiza kiri hagati yabo. Bona bajanjaba. Baitu bakwauka na bata. Bakwauka na bata? Nancy kwauka na Doctor ati. Nikyo nkwenda bauka na bata. Doctor kwauka na Doctor na Nancy bakwauka. Bauka na bata. Nikyo nkwenda kenga mbaganiza kero hawo. Eke kiabuzo lero ntegere kiamani mzee. Kikulemere? Kindemere. Ohanikire? Mpanikire. Ohanikire? Mpanikire. Atira mukyo abanywanyi banka basatu. Basatu ndaramukyo aba kadamu stage ni wonda mukisi. Ramuko mukazi wawe. Mukazi wangu. Mukazi wangu aliyo home. Aliyo muka. Muramukiyo mugambe kuramukize. Muramukize mukazi wange muka. Muteke impako eno. Ati nywangi. My dear. Wena kazi nakakusinga kunyumira kabunyoro kabuterera. Akabunyoro. Ngogwene. Ka urampeza yo Figo West akananka. Kazi naki. Figo West ogo mumatira baitu. Bobuzina bukakwebere. Sina kanyebere mbaitu. Ubuzina bukajja bono bafiganyo bunkwata. Ako mwana wa bunyoro hano. Kalo sibe kurungi. Osanga madamu nuwarampa kazi akakuminyimira kabunyoro. Madam osibirota. Ndokuro. Iwo kutundi zino nizo beta bika kibyenshuma kizino. Mwenga sana engara. Zinungasa. Nizo zinezige ziba zino bugufu obutitu. Nizezo zinura muno. Zinigana abantu. Entwezi. Obugufu obunigana abantu. Kibuniga. Ore woba mugahia zikulemazi. Abagahia nibo baraha kandi bo. Abantu benyini batamanye kuriya. Ata abagahia muba ni mutujerega. Akuwa agahia zibatalibaniza muno. Bate bagungu tuziria. Ole mugungu. Ensu ziri mu box. Bigamboki. Bya. Gara. Bati okajunwa. Oritete. Okajunwa. Okajumwa nkaroko kaira. Okaroka mwaka. Choko tu nkaroko kamaka tingujo kana. Osabira mukanisa. Bati live Kitara TV choko reke bya kurokoka. Osabira mukanisa. Ronda kurokoka nja coaching hotel njiri. Mabaraga niwo. Mabara gange babyesiza midred. Babyesiza midred. Mbaga nzakeri hagati ya Dr. na Nancy. Dr. na Nancy? Olo musajja kando numukazi. Mbaga ni zero hodo. Oha musajja. Omusajja. Musajja niwe Dr. Nancy niwe mukazi. Hati mukazi tasakufoka Dr. Omukazi akusobora kufoka. Bade kandi kisemere irola abo Dr. Musajja. Ati ramuki abanywani banka basatu. Banywani bange. Nyongura mujya barokole bona. Buli church yona ya miracle iri muhoyima muno. Ngo baramukya muno omwibara lyo mukama wa Yesu Kristo. Nanyo batakajunirwe obwiri bwikire Yesu Kristo arayigaruka. Kwana nakwereza akazina ka gospel akasinga kunyumira ko runyo ngakuterera kaire kano. Akazina. Kampereze nja akahura. Kazina akakunyumira. Kwagona kumpereza. Akobunyoro. Tenyina tokaini. Manyiro nyumira ubuzina bwa gospel ke nkusa kuterera. Obuzina obo. Badi nyonyi nakange kanyateyi. Katuziniremo. Kanyula ifuacha Yesu. Katuziniremo. Tingi akazina chongoja akasera mu computer kafona. Baketa bat. Wacha Yesu. Wacha Yesu. Kanyula life. Kalosi be kurungu. Nyonsabira mu new life. New life. Healing church. Eri bujumbura aho. Nayi wenyine uje tusabe hamu. Nyoni mukazi murokole. Nabataka junira bugambe bajune. Madam, osibirota. Webale kunyirira kasoke kona ko sibire niko kenyini. Choko bazo unaitolea live Kitara TV. Amabaraga. Bayenta Daphne. Daphne okande lini? Atugonza. Ulinzaro yanka.
Ndizerwa ya Kigorobya. Kigorobya aliwamana kwa mugi. Mugungu. Omugenzi wa mugungu nguno. Ora mugungu. Insui ogirya kurungi insui. Insui nandwa. Nandwa. Bigenda bita. Birungi. Obagamba nsu ziri mu box baba ni mama nshaki. Timbe manye. Mbayimanyiro oli mugungu. Ate oba noramukya omuntu n'omugambo osibiro ta mu rugungo gambo. Osibite. Nandi wensibiro. Nsibiro. Bigambo ki? Bigambo ki bya. Ati kwenda usoko utakagenze dafini mbaga nizakeri hagati ya doctor na nurse. Doctor na nurse. Omuntu waragira. Omuntu wa asobora endwaire nko kubaragijanjaba oli nagijanjaba. Nasa akorogo kujanjaba. Obusina borugungo obuhulirisa. Mbeni kazi na kikoko nanga kuterera. Aka David King. Kazi naki. Kakanyeba. Kanyebe. Kakweberema. Kalo sibe kurungi ogenanka. Ngenda bujombura. Kale bana. Niho siyo. Sibiro kurungi. Ebicholi binu byono jage kya kiro kinyo. Ebicholi binu kukuba ba customer baraija bikusubira kuwa byona. Bikuwao. Timu biraza. Arobirara. Ale ebicholi babirire tibinura. Ati kantu batubisubira train kyokora. Ako kebitano. Kanu. Okante kama. Ogura nyoni nkueleza. Na nyono no sala no sakante kama. Ego. Ade? Anawa yagao. Banyita tumusime Patrick. Tumusimo? Patrick. Bigenda. Ebicholi binu. Kasende tukufuna. Business mukuzi yanka ebicholi binu. Ebicholi binu tubiyo mbyaro kandi bikurugara. Bikurugara. Ati nke nankanke nke kikutia kiona ekisao kya mcheri kesente zinga. Koti yake tubara miteko. Tubara rondi bina siringi 10. Mbaga nizake ali hagati ya doctor na nurse. Mbaga nizo. Doctor aba mukazi, doctor aba musaija kandi nurse aba mukazi. Oina abantu bokusa kuramukya abanyoni ba. Ego. Baramukya. Kuramukya Mr. Joza Mparangasi. Irumba Cedric cyabigambire Mparangasi. Barongo Misaki kawa Benjamin abigaba Patrick bede nabo utabamaraye sembisa mukazi wao omukazi wange timwina baitu ndi aikufuna emyaka gyo na mukazi nkamwina yagenda ati kwenda osaba kazi na kusinga kunyumira kabunyo akazina akabunyo akakira kunyumira kazina obuzina nyina wingi saba kamukonka saba kamukonka balance wanaweza iyo unakwenda balance zinga balance akwenda siringi 5 5 kana nyoni byonguzire bine kichoro what again ati akazina kabunyoro akangenda kueleza akango chako mbeleza omwereza mzee yoyemera ebyensi bitatabura tukufwa ntubireka kunyakunya kunyakunya abazi bakira TV kunyakunya kuruga mafigo wachira kunyumira ntekanza tujarike tugaruka tarugaho kale bana Zinamu kanywane zinamu owe parana zinamu that's with me my friends zinamu enensi tekira munywani obo mesi nyumirwa swito kyali mu mesi sibitata uranyeka tukufani tumireka tukaija bukunya atusika bukunya ebimuga ige biturwanisa atusika bukunya nyenda ata matiranganyira ebyensi byakufa kuleka buli muntu sahanye kubara bakufa masasi accident tisimanyire bakabi empara na rugambo butendesa bireteire bangi no kufa politics amataka kwene byabangu bimaziraba inywa baitaba mulinda make yakozere muntu obarora kwe banke sahe semba yo obabusa muleka itensa gimali no boli sigara weka kwe banke tukaja kunya na woligenda kunya tukufani tumireka tukaija bukunya batusika bukunya ebibuga ige biturwanisa batusika bukunya kabujirani
banyenda akakuwa abanyiro bagamba akatito kaziraka Nangwa. Kankutwerewo. Nangwa kachito. Kankutwerewo. Nangwa. Oli live active amabaragawo. Amabara banyetaka abasambo Grace. Webale kunyirira. Yego nayi webale kusi. Omunyiriro musajja nkwendo soko simo musajja kuteka makasente. Wa abasajja abakazi biro bine sente tuzeteeka mukimanyi. Kuzeteeka mu? Yesu wange. Kankuyema kananka munanka mu. Mali webale muno. Webale muno. Oboine ravu ngeri ngini. Yeah. Ravu ngine. Biro mtabasuma abasajja. None isoke nkusakuterekereza ku nunti. Byangu lisobora kuyeterekeza. Ne hanu nunti ninkakuya. Abasajja mtabasuma biro bino. Tituli basuma. Bogamba tuli basuma kwano gamba na tata wawe musuma. Nangwa abeira bali basajja benyini. Kiki kuleteza basajja kutabuka bato kuba basuma bato. Niba bakumanya wewe mbere. Ogambe ni wa mabaka. Amabara banyetaka abasambo Grace. Kabasambo Grace. Mbaga nzakiri hagati ya Dr. na nurse. Bakwauka na bato. Kiki kikubaauka nisi? We ukikusigikire bitabu. Hati abakira bamanyire ngu omukazi ataha nansi omusajja ataha doctor. Yes, ati omanyire. Nyomanyire bitabu. Kikusigikira bwa doctor busoma no mukazi akusobora kusoma bwa doctor. No musajja akusobora kusoma bwa doctor. Kandi omusajja nawe akusobora kuba nansi. Ngiramuki abantu nkabasatu. Ngiramuki awo mami wange. Awo pachwa bamwita Nakityo Florence. Enjaro ya pachwa? Ego. Nkuramukiawo na dadi wange na wali pachwa akileuka nyonya na basista bange abali kagadi topi bingi ramuka nyowe naiwe nkuramukiza ramuka nyonda mugamba undamukizo musajja Julius Tomwendo ndamukizo musajja Julius Kyomwendo akusinga burungi muhoyi mayona akusinga burungi bunyoro yona abakino yehana niko gamba nyoni kwa nkaga bazoti tinkibaza abwaki tinkibaza njako mutwaro nango bokibaza tinkwenda njako mitwale bit abwaki gamba musajja ndamukizo Kyomwendo akusinga yo burungi bunyoro yona ndamukizo musajja Kyomwendo akusinga yo burungi mu bunyoro yona kigaruke mu kibagambe soko kigaruke mu kurungi ndamukizo musajja Kyomwendo akusinga yo Kyomwendo Julius ndamukizo musajja Kyomwendo Julius akusinga yo bubyo badai nankayo chikiterekereze soko kiterekereze nibo genda ndamukizo musajja Julius Kyomwendo akusinga yo burungi mu bunyoro yona obuki Obuki rugamu nayo cyalo kundira obwire gamba obuki oburungi webale muno babugora bazinga bitano amabaraka nago oli live active TV bakurora oli ya TikTok kwa oli ya Facebook oli ya Facebook oli enteri yange teri yao amabaraka ugamire niwo nago Christian kana ke bitano hey hati nkwenda kenga mbaga njakiri hagati ya Dr. na nurse tinke mbaga njakiri hagati ya Dr. na nurse nurse mmanyita kandi Dr. nawe mmanyi ati mbaga njakiri hagati yao bakauka na bata Dr. kuba nazalisa nurse akusa kuba nagoba n'embazi kandi mbaga nzendi Ndi terminal. Ina abantu bakusakuramukia abantu bakabasatu. Banywani bawo. Nkuramukia family ya cheat. Mwam cheat. Banka hapo. Kabowa. Kanda abantu. Na jaja wa Sintane. Iwo kuikala kama boy mamuno. Busense akachina kasinga kunyumira kabunyiro nkakutereka akabunyiro katari kazina kandi ko waliwo bunyiro for Jesus orwa okusabira mam 7 karosi bekuruma angironu gai kuruga nje muhoyi kurugantandika ku muhoyi makuru mazire myaka nyingi ni nkurano utunda nanka mirondo omurondo gwamani kisaija gobye binywa omunsozi omunsozi musajja mukuru kiesiga ati hali oli live Kitara TV Kitara TV ati binu bikoraki byogye binywa
birera n'amani gekisajja mani gekisajja gata noba kurungi ota nibyongera noba kurungi kandi ngaronya kubona mutunda na buli obunanga buli oburunga buno bukora abakazi mukurora aha bagambira abakazi abakuru aha bwapata itiri mukulya ota butamba n'omwana gura akayimeme buno buno baba botawata burunga buyambaho ombakazi kale bubongera okunulira omukazi baba omukazi naba kurungi nanura baba bulire banka sukali natasinga ke sukali ogambira bukoraki butamba omwana gura akayimeme apata idi mukulya bubogya abakazi n'omunseke bubongera n'okunura na muno mbakazi ati kano katulazinga 10 kono okora sente mu bintu bino otombeke munenjwi tinkombekere amabala gawo Mbabazi Gerard Mbabazi Gerard mbaganiza kyeri hagati ya Dr. na Nancy obuhereza bwaitu mbaganiza Nancy mumanyire kandi Dr. nawe nkumumanya ati mbaganiza kyeri hagati yabo tuna dukora nikyo kimu tibakwawukana ngamba ba Dr. na Nancy obumwirwaro bakwawukana bata kale kikwakana atitwe tuli bebye kisaka be iwe tinkubaza hali ngamba bala bakuli mwirwaro bo bali bakoseye kijongo tutukosa bakosembeze kijongo janjaba bati bawukana bata Dr. na Nancy kugamba ntono kusakengo no Nancy okakengo no Dr. kakwa abantu bajjaho babire kusakengo otalo no Dr. obono Nancy tikusika mulinga ko bajwairemu kandi kindi dekenda irina muno ndakinyonyora muko ramukyawo nkabasatu nkuramukyawo jobo maito ko buhimba arufuledi agizibwe nenda mukyaho Robert wa Bugambe nsaba nakazi nakasinga kunyumira kabana akabunyoro akambana abanyoro nanko nonya Figo West akafigo bakansabire geira sabakani nanko Uncle Joseph azina akabirungi genda arosibe kurungi kali bana Yasungwa kusima baikali ni mutonde hono na mbere mutukatandikirege ntekaniza Tujarike ha Kitara TV mwebale muno guranu go muno rwagobandize kuba no tondera ha Kitara TV oli ya YouTube oyina kusubscribinga oburabo bayira Facebook oyina kuba no likinga page yaitu so that tosobole kuba no tondera hona na mbere okali nkwenda kuramiki abanyoni banga bako abampondera kuruga munsize mbaganiza aro rukundo Richard aro Precious Winnie aroho Nashi aroho Fifi Aboki Fifi Akiki nkubaramukiaho mugeri embaganza mwebale kubagani mutuhondera haona na mbere mukare nkwenda kuramukiaho munywani wange nkasima Beatrice wagilama diko aho ha right road nkuramukize hona na mbere ukari mwebale kuba ni mujwe cy'abagore nkwenda kukura kukijukizera cable 256 for any solution ya internet digital marketing nebikira hao but digital marketing web design the best people for you mu services ezo bali ba cable 256 okusako bayikira namba yesimu kangi kutungire hanu ya cable 256 eri 0772 24 339 kandi ni kugambirera just juice baina juice nungi juice bagiye ibakukamuna mbutunda bwa hano burungi bataine kirungo kyone kibongeiremu obo kuba no gonza ombwingi obo kuba no ibenda ha mikoro yawe just juice baro kuba ni bakuhereza omungere yembaganiza bada ba just juice bakusangibwa harukurato road mu rubuga rwa Hoima harukurato road okuba ina embaga abana baina birthday party abaina okubunga abaina even introduction na weddings just juice mubayikire kuba ni basavinga abantu abaganyi ba okurungi yuna abata bakusinga tibakwendaga kunywa ebisoda soda tibakwenda kunywa ebite bina mu gas abakusinga nibo just juice nkakwereze namba yawa just juice osobole kuba nabo no bayikira omungere yembaganiza
bano bali ha 0700309 10. Twina na Washa Records for any video, for any audio production. Boko no enda kole ekizina kya audio by audio directors abarungi abakwandika ebizina abarungi bakudirectinga kurungi by nebima birungi bajja kukolera sound eri mastered kurungi ere kankoleze ne namba ya Davo Beats osolo kuba no muterera abazini hona na mbere mukali mureke kugenda mu studio obujja kuba ni ba sound enfu. What you do, visit Washa Records Madavo Beats 077223 tijja kuba ni mpingura nuleka mberekereze okwiko tutaita no mutekanze zinda Kitara TV kankolekere kizina kinu bakieta malaika kuruga Stitch Boy mobile. Oh, Stitch Boy, Via Power, Molavu, Ondi batira munda mubinywa nkomosayi ora bano yenda kutwale out ndi kutwara Dubai niwo murwani owamani wenyinira fulani yeah hakiri mboge makagari komosiramu na futari ebyawe sukali abandi majari. That's why me call you, I call you my angel, Malaika. Let me be a superhero, Malaika. I call you my angel, Malaika. Let me be a superhero, Malaika. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.